monirta o yewtuno en wonde hendu ɗum kadi nayon tigi yennu ndu tawi ndu ardino faaliraka ko yo du'o o yenna Allah mi torikema moƴƴere ko woni e ndu lewru e ndu hendu e moƴƴere ko ndu woni e wifirde kon e ko ndu woni e addude kon Allah danda bone mayru e bone ko woni e mayru e bone ko ndu immina kon fi mum hande kal dambugal ɗo ngal ɗo watti 324 wi babu dambugal karahati añegol sabbidiki yennugol dontori woɓe wiya dontori woɓe na dontori woɓe dontori wiyata woɓe ko dontore dontonal huwa dhakar min ad-dajjaj o yennugol dontonal ga ƴogga tun yimɓe ɗon huɗa ɗo yimɓe ka sonkata hawra men ɗon e donto ko heewi ko gerton nde ƴoggay e waɗa hito si waktu hewti on ɗon haɗa o addi dalil hadis gooto oɗo hadis watti wulure 750 oɗo ko Zayd ibn Khalid al-Juhani woni ko fillimo radiyallahu anhu qala wi kanko Khalid yo kanko Zayd ibn Khalid qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah maki la tasubbu dika taw yennu dontori taw yennu dontonal fi hon ɗum nelaɗo fi on tama yennu dontonal ngal fa innahu yuqidu lis-salati sabu dontonal ngal ko ngal ƴoggata kon ko findingol fi julde nden kangal ngal findinay fi julde kala ka waktu fewndi tawi donto ɗanaki ngal ƴoggay no ari e hadisaji goɗɗi goo wonde si gayi ay malaikajo dow ga ngal ƴogga ko ɗum waɗi na yon tigi yennugal ko yon tigi toro Allah ɓural Allah ngal fewndo ɗon sabu na kangal nga yi malaikajo oɗo hadis ko fillimo ko Abu Dawuda o fillorimo tugorde sellunde Cheikh Albani maka Sahihul Jami hadis on himo selli julɗo koyo wonu jebbiliɗo jaɓuɗo tawi ko honɗum naati kadi l'islam e koko donto ƴoggata hon naati koye ɗum e ɗum koye piihoy la ɓay tun nelaɗo maaki wota yennu ko woni julɗo ko wi o samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir Allah men nani min jaɓi min ɗoftike foti noon a andi importance ko yamiraɗa ko ma ko haɗaɗa ko foti a anda no woodi piiji goo Allah jarriboto en o yamira en waɗɗu ɗum waɗɗi ma o haɗa en accuɗi tawa hikma on no suuɗi moƴƴi noon fayda haqqille men ɗe wawata andude ko fi honɗum ko dardagol en andi joni pay ko mama gollowo ma si tawi hiɗa sikkiti est ce que o komi wulanimo wo waɗay komi yamirimo wo waɗay wonde a yamiray mo piiji ta fayda woni ala haaju e majjigoy kono ko darugol est ce que o waɗay ma eltugol mo nelamo ɗum ɗon fii ñande goo si a heɓoyi ko jogiɗa haaju e mum tawa o wowtino ko wiɗa mo o waɗay ko ɗum ɓe innata al amru taabudi hunde tawa ko maccinɗinnagol tun ɗawigol tun ɗo min jaɓi ɓay tun ko kamɓe maaki ɗum ɗo menen min jaɓi min tefata ko fi honɗum e hakkundeji meɗen teddinaɓe haaɓe no ara woɓɓe goɓɓe ko ɗum ɓe maaki ko ɗum ɓe maaki awa gasi awa e jetti ɗum tefetanda ko fi honɗum sa fuɗɗi ke tefude tum ɓeytoma hey ko an ko nu falla na kamɓe maaki ɗum awa ɗum ala ton cokkugol ala ton coki ala ton tawi
e yimɓe teddinaaɓe men ɓe coki alaa to wiyano ko sharia Allah watta coki ko yamirone Allah ne kadi ɓe ɗaɓɓita toon ene ko fi honɗum ko wiyani ɗum ko honɗum nafoore woni e ɗum ko honɗum la sen anndi hikma on fabi ha wanima moƴƴi sen anndal hikma on ko yen waɗu tayib adi dambugal ɗimmal ngal ka darsu men ɗo ko ngal ɗo watti temetati e nogay e jowaɓal babu nahi an qawli l insani mutirna bi nawi kada dambugal fi haɗugol o anndi nokkel go innayi añegol nokkel go inna harmugol nokku go o wiya haɗugol ngol e harmugol ngol kanji ɗiɗi hiɗi hiɓɓodiri ko heewi kon ko haɗa kon tawayno harmu no ara e sa'aji go noon haɗe kono harat ko fi rentingol tun fi ani hara wona fandaka ɗon harmingol kono ko ɓuri ɗurde kon annahayu yaqtadi attahrima haɗegol konngol neɗɗo o wi'ugol e ndiyan ɗan saajirani men sabu nde hoodere ɗo woodi woɓɓe goo ɓe jangi affaire koode goɗɗum ɓe hotto ɓeyna ɓay zawire nden nde yaltitiri ɗo ndiyan aray ndiyan saaƴa hikka ɗaccuki kin waɗiri ni nde ɗo hoodere nde yaltiri ni hoodere nde bukkol nden yalti ɗe koode ɗo waɗiri ni kaɗe koode ɗi hiɓɓodiri ɗon ɗum ɗum ko hunde kaari no tindini kokke ɗum ɗo no tindini ɗum ɗo ɗum ɗon ko hunde neɓude ko fuɗɗi iɓe wiwa gandal ɓamtara ɓe hottoto wonde ɓe eɓɓa ndu lewru ɗo ɗiɗi ndu ɗo ɗum ɗo tati ndu ɗo mi annda joyi ndu ɗo hawroyay hunde kaari ɓe aroya ɗon ɓe innaray setto ngon ko fuɗɗoto koye ñalande kaarire nde lewru kaarino samayima on ko fuɗɗoyto ko lewru kaari ñalande kaarire nde lewru kaarino muuri on koye naatoyta ko ñalande kaarire lewru kaarino ɓe jogii toon gande no ɓe yiwtirta ka koode ɓe wowla sifa ɗin piiji ɗum ɗo ka sharia dagaaki koode ɗen nafoore majje on ko wonde ɗe raɗoto cheytaneji ɗin tabite alquran e hiɗɗe jalbina hiɗe cuɗi asama on no dallinore kadi koode ɗen fi andugol ittijaha on andugol funnange hirnange nano e ñaamu fewno ɗawno ko tawta gps ala yahayɓe jemma ɓen ma yahayɓe ka maayo nangayɓe liƴƴi ma ƴawayɓe laakoy yaha automati machine ji ala détectoji holloji ko honto nokku kaari wontiri ko ɗe koode ɓe ndaarayno joni sonti ari ka tumbere maayo a wiyata hino ngo felloɗa ko fello nokku kaari ni nde tuldeɗa ko tulde nokku kaari fof no feppi honto andirta ka woniri funnage e hirnage e nano e ñaamo tawa lewru ala ko jemma ko koode ɗe ɓe ndaarayno ɓe wuuti ɓe anndi nde hoodere ɗo nde ɗo ko telen funnage tulde wontiri nde ɗo koodere ko hirnage ñaamo nde ko hirnage nano ko ɗon ɓe ndaarata ɓe tiggitoɓe ɓe naway ino nde ko tele ɓay ko funnage fokkitirɗen ko telen ka nde hoodere woniri ɗo ko ɗo yarete ko ɗo wontiri funnage ɗi tahdidi l'ittijahat e labingol asama on dow gasa yaltita e fof no waɗi lumiére ji ko ɗiɗo tati koode ɗen jogii nafoore raɗagol cheytaneji ɗin tindingol yaarowo jemma e cuɗugol asama on labinam kono ɗe alaa effet e enen tagore nden ga woɓɓe humidira e gurdan yimɓe goo e koode ɗen ko hoodere makko ko hoodere kaarire woni hoodere makko nden mo jogii hoodere laamu jogii hoodere jawdi jogii hoodere ɗum ɗo e ɗum ɗo
tawi ko on tigi falama jombude joɓe ndaari si koode maɓɓe ɗen no feppi ɗum ɗo fuu ko haala ko sama kala ko mbileyagal l'islamu jaɓa ɗum qirritaki ɗum ko noon fi saajugol ndiyan ɗan ala relation saajugol ndiyan ɗan ala relation e koode ɗen few joni noon hari ko ɗum ɗon ɓe katinorta ma ɓe yowirta tama ɓay ko nde hoodere ɗo ɗumanni nde ɗo ko hoodere ndiyan ni ndiyan ɗan saaƴa joni ɗum no haɗa o addi ɗo hadis gooto on ɗon watti wulure 731 fayin oɗo kadi ko Zayd ibn Khalid al-Juhani woni ko fillimo radiyallahu anhu qala o wi kanko Zayd ibn Khalid o wi salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah o wi nelaɗo julni men julde subaka e nokkur no Hudaybiyah ɓe gandi sulhul Hudaybiyah ko wiya sulhu Hudaybiyah ko sulhu waɗaɗo e nden nokkure ɗon Hudaybiyah ko nokkure takko Makka fayda hakkunde mum e Makka ko telen kilo 50 ha 7 o wi nelaɗo julni men ɗon subaka fi ithri sama'i e battane ndiyan toɓo sinama ithri sama asabatu sama ɗo ko fanda ɗo ko ndiyan iwojan ka asama ɗan battane ndiyan no saaƴi jemma nelaɗo julni ɓe subaka e nde nokkure ɗo ndiyan ɗan kanat min al-layli ndiyan ɗan ko jemma ɗan arduno ndiyan ɗan saaƴino jemma ka subaka nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam julni ɓe subaka on falamman sarafa saanga o gaynno julde o firliti e julde nden o salmini aqbala ala nnasi o fewti yimɓe ɓen fa gala o maaki hal tadruna madha gala rabbukum ene hiɗon andi jeyɗo on ko honɗum wi'i galu ɓe inni allahu wa rasuluhu a'lam ko allah e nelaɗo mum andi mena min anda dey ko allah wi'i kon hande gala nelaɗo maaki gala jeyɗo on wi'i asbaha min ibadi weetino e jiyaɓe am ɓe mu'minum bi gomɗin ɗolan wa kafirun weeti kadi e jiyaɓe am ɓen yedduɗolan kefeero jiyaɓe am ɓen hande ka weeti ɗo ka subaka ɗo ɓe waɗi pecce ɗiɗi no woodi gomɓinɓe lan gomɗinɓe lan no woodi yedduɓe lan fa amma man gala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma on wiwɗo en toɓama ndiyan ɗan saaƴani en sabu ɓural allah e yurmede makko nden fa dhalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi on ɗon ko gomɗinɗo lan ko fennuɗo ko hoodere nden wa amma man gala mutirna bi naw'i kada wa kada fa dhalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi amma on wiwɗo men toɓirama sabu hoodere kaarire maɗum hoodere kaarire ko nde hoodere ɗo e nde hoodere ɗo ko nde ɗo waɗi ha ndiyan ɗan ari meɗen anduno ɗum ɗo amin sikkitanoki allah subahana taala wi on ɗon fennilan o yeddilan o gomɗini koode ɗen o wi e jiyaɓe ɓen ko ɗum ɗo weeti hande muttafaqun alayhi no fotta sellugol hadise on wassama'u huna asama on ɗo ko fanda ɗo itra sama'in battane toɓo ɗum ɗo almataru ko toɓo woni ko fanda ɗo hiɓe yukannuna almatara bissama hiɓe wi'ira ndiyan ɗan asama on ɓay ko toon ɗan iwata ɗum ɗo min baabi alkinaya dambugal so ɓarindagol arabuɓe hiɓe wowla nokkure nden ta ko ɓe faandi ko wonɗo ɗon on hiɓe wowla wonɗo ɗon on ta ko ɓe faandi ko nokkure ka woni ɗon ɓe wowla ka on tigi iwri ɗon ta kanko iwruɗo ɗon on ɓe faandi ɓe wowla kadi ka o iwri ɗon ta ko kanko
ɓe wola mofta ko ka wiri ɗon ɓe jogi ɗin kinayatiji ɓe jogi asanibu tabir ka raɓɓiɗi ɗon ɗi piji naturel ji na kanji woni wadde hoore majji ko andugol gomɗina fellita wonde o aduna no woni yarude ni no woodi ko woni mo e naɓude na wi gol tun yaranayi tun ni hoore mum ko Allah woni naɓude si tawi nduluru waɗi kanko hoddiri yo ndu waɗu kanko woni e wadde si leydi ndi dimbi kanko dimbi ndi si ndiyan ɗan naati ka jorndi kanko waɗi si kala yo on noon buyi no naɓiri joni science on ma gande géographie ɗen kala ko waɗi fayde ɓeyno non ɗum ɗo ko naturel ko ngaluji ɗin waɗi ka leydi ga ko ɗum wasi leydi ndin fetti ma ndi dimbi ma ndi waɗi ɗum ma ndi waɗi ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓa koɓe huminira e muɗum ɓe eggina haqqille yimɓe ɓen e wonde ɗum ko koddori e Allah ko Allah woni e wadde ɗum ɗo fii hulɓingol tagore nden fii yo ɓe yiltito ka makko ɓe acci piiji bonɗi ɗin so to joni lewru ndu weñi ma nangue weñi ɗum ɗo fof joni ɓayi ka hisabul falaki e andugol calcul ji ɗin no kooda ɗen woniri ga noon e no nangue woni e memminorde noon no lewru ndu woni e tournirde noon no leydi ndi woni e tournirde noon an calculama andama vitesse lewru ndun e vitesse leydi ndi par rapport e nangue gen kadi woni e jindude ley mum ɗon andama nder ko duuɓi ha sabakari wonata feppodiroya lewru ndun ara lombo hakkude nangue gen loygol nangue gen e leydi ndin wona kusufu shams nangue weña imma ngeronke yiyede fes ma nge yire sengo andama kadi e nder ɗum kadi ko honde yahoyta ha e leydi ndin kadi lomboyo hakkude loygol nangue ngen e lewru ndun siko si nangue ngen cikkoyke e lewru ndun ko jalbi kon artana e gayene taakis wonno leydi ndin aray kañum kadi baaroya ɗon puisque vitesse ji majji on kanji ɗiɗi no ɓurdi joni fii ɗum ɗo gandal ngal andini en ɗum ɗo tindina wonde wona Allah woni e wadde se vitesse on ko yo leydi ni yo uuyu ɓura lewru ndu masala ma yo ar cippi iwoya e masar mum o cippito seeɗa kombo woni e wadde ɗum ɗon wona calcul ji men ɗi woni e wadde ɗum ɗon ko Allah subahanahu wa taala woni e wadde idan ka raɓɓiɗi ɗon ko neɗɗo on gomɗi wonde Allah subahanahu wa taala ko kanko woni e fewjude e ndi leydi ɗo ko woni e wadde ga ko fof kanko woni e wadde batte ala piiji ɗin hakkude jemma e ñalorma e gurda neɗɗo ma ɗe kulle wonɗe ga e waɗugol batte e gurda neɗɗo ɗum ala yimɓe ɓen waɗa duɓe enna ko doño nangimo ko moɗo nangimo ko ɗum ɗo nangimo hay hunde sina hara ko ɗe hunduko ko nangiri ma jungo mum ngo kono nanga ala batte hay hunde ɗon ɗo neɗɗo no foti e sellinde finde mum nde moƴƴi telen ɗi piiji ɗi musabbabati ji wonɗi e yaltutude feeña yon tigi askintinɗi e waɗɗo sabu on tawon tigi yejjitu waɗɗo sabu on o ndaara tun piiji feeñuɗi ɗin o sikka ko ni ɗi woni e waɗirande hoore majji dambugal heedungal ɗongal ko ngal ɗo watti 396 babu tahrimi qawlihi li muslimin ya kafir dambugal yewtaygal wonde no harmugol konngol neɗɗo on o wowlalngol julɗo o innamo ko an yo keefeero fi on tigi waɗi faljere o waɗi bakkatu mo yaltinaali mo diina wigol mo o ko keefeero ni o ko julɗo ona julɗo sonti wonal julɗo ko onno ngo woni ko keefeero
min waawi wolugol ɗum ko yani si tawi tun on tigi o sikkano e on tigi o wiyatoma ko on wiyata ko julɗo, ko on to wiyata ko neɗɗo sunna, ko o wiyata ko honɗum, bal woɓɓe fewte direct inna o ko kefero ni. ɗum no harmi wi'ugol ɗum julɗo. Sabuna mo wi'i julɗo an ko a kefero, ko an yo kefero, Allah faabo mo de hara ko noon woniri. Sina ɗum ngol konngol ɗon ngol yanoytaka leydi, ko imma kangol yahi toon si tawi ko noon woniri ngol lutta ɗon, sina ɗum ngol yiltito ɗon ngol naatita kangol wiwi ɗon ko kanko hara e woni ɗum. O addi ɗo hadisaji ɗiɗi. Hadisa arno o watti wulure 750 an ibn umara ittama e abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala o wi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laɗano maki ida qala arrajulu li akhihi, si gorko wi'ani siɗɗo muɗum o wi ya kafir, ko an yo kefero, fagadi ba'a biha ahaduhuma, hara e goɗɗo e maɓɓe yaadi e ngol konngol ɗo, ruttudi e konngol ngol. Fa in kana kama gala, si tawi oyama o wi ɗum kono o wiri noon ko noon o woniri, mana ko kefere o yaadi e konngol ngol. Wa illa si tawi noon on mo o wi kefero na non woniri, na o kefero few, raja'at alayhi, konngol ngol yiltito e makko kanko o wonta kanko kefero, ko o bugino oya ko ngal yiltito, kural ngal yiltito e makko kanko tigi. Muttafaqun alayhi, no fotta e sellugol hadis o. Mana mum ɗo ko ka bakkato, na ka ñawoje aduna. Si goɗɗo fewti joni julɗo innimo ko an yo kefero, tawi on na kefero, laramaki ɗo konngol ngol yiltito e makko kanko, joni ene o wiya ɗum tun o maaya ɗon e misal. Addi en ƴettama joni ten heferɓe ɓen, en lootatamo, en hasintamo, en juulatamo, en surratamo ka berɗe julɓe ɓen, jawdi makko ndin siɓɓe makko julɓe ronatamo, la, ɗiɗo fof ɓe waɗana hen. Kono hakkude makko e Allah ñawore mawde no nder toon. Keferagal konnguɗi arayɗi on ti woni kefero no jogii qualité ji. No woodi keferagal hara ko yaltugol ka diina few, no woodi keferagal tawa ko dullugol, mutingol nema Allah. ko ɗum waɗi Abdullah ibn Abbas wayni alkufru kufrun duna kufrin, keferagal no hara hewto yaali ngala keferagal yaltinaygal diina, wona oɗo ko ɗum ɗon mo jogii bakkatu mawɗo, kono hara wiyatake o yalti ka diina few e ñaawoje ɗen fof. hadis heɗɗo on kanko watti wulure 753. wa an abi dhar al-ghifari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kanko abu dhar al-ghifari oɗo no jeeya e sahabaɓe nelaɗo foygintinnoɓe fi aduna moƴƴi, ruuɗiɓe moƴƴi noon, ɗaɗo maako noɗo tamshi wahidan wa tamutu wahidan wa tadkhulu jannata faridan. o wiiɗa yaha antum, ko antum kadi maayoyta naato e aljanna. ko noon woniri ɗum ɗon no jeeya e mandeji annabagal nelaɗo ngal. Abu Dharri ka o maayi hari hay goto ala ɗon, kanko tum almako no a maayoy e antum. oɗo o wi o nani nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no maaka, man daa rajulan bil kufri, mo noddiri gorko keferagal. taban sinnama gorko ɗo haysi ko debbo kadi noddiri debbo goo, o wi an kaarijo ko a kefero, ko an yo kefero, ko an yo naafiqijo, ko an yo naafiqiru, an yo fasiqiru, ko an yo alyahudujo, ko gootum. ko
wontum khitabu on khitabu shar'i ko heewi kon ko worɓe ɓen fewtina sonna ɓen kadi no ƴettori toon naatore nder toon sina haɗa heeɓu dalil wonde ɗum ɗo ko fi worɓe ɓen toon mo noddiri neɗɗo keferagal aw gaala o wi adu wallah ko an yo gaño allah geddo ko an yo iblisa an yo cheytane o ko cheytane o ko iblisa o ko gaño allah o ko firawna ni yimɓe go simoni ke wolta ɗum o wolay ka o wi walaysa kadhalika tawle o wonirali noon illa hara alayhi sina ɗum ɗon artanamo kanko so noddiri neɗɗo on tun ɗi konguɗi ɗo tawile on neɗɗo nanongo wayi haray kanko noddirɗo mo ɗum o ƴetti ɗon ngal keɓal ɗon haray kural ngal yiltitike hoore makko ɗum ɗo no holli wonde ngal ɗengal ngal no hana contrôlede moƴƴi de hani ka on tigi jogito ɗengal mum ngal moƴƴi o suuɓa konguɗɗi o wowlata ɗi sawan ko hakkunde makko e allah ma ko hakkunde makko e tagore allah nden ɗengal ngal no adda moƴƴireji konngol on tigi no wowla konngol tawa ko allah no weltoringol konngol hara wurin kanko mo sikka ɗum naaye fus allah waɗa ngol konngol o naata aljanna mo wowla konngol kadi tawa ko konngol tikkinayngol allah kono o wowlirangol sama kala wawamo tu ngol konngol waɗa ha o buge ka nder yiite o wirata o duuɓi 70 so futtoya ka luggendi yiite haray koye reenuɗen ɗo men en torki allah subahana taala yo allah faami en dina kam faamu selluɗo o wawtina en tere men ɗen o yaafo bakkatuji men ɗin o moƴƴinan en alhaaliji men ɗin fof o kono e moƴƴireji aduna e lahara warna en ɓuttuka leydi men ɗo wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi l amin naam qur'ana ka wano oɗo ko landi ko gorko wonduɗo e janaba ma sonnajo wonduɗo e janaba ma wonduɗo e ƴiƴam fiilayeru ma ƴiƴam jibingol tawata ɓe fenɗo ko juulata sino sella ka o mema wona ɗo e defte riyadu salihin defte goɗɗe goo no sella ko alqur'ana woni na yon tigi memo few ɓeeɗo wonduɗo e janaba o sonnajo wonduɗo e fiilayeru ɓuri sellude kon wonayi ɓe memo alqur'ana o alqur'ana wonɗo ka ɗeri on wonayi ɓe memo kono defte luttuɗe defte fiqhu hadis defte luga tino wawi memude billahi tawfiq a waɗannomo condition iɗa hande e ñamude farilla andi taba andi ɓeɗon ko ɓe landi ɗo ko an jogi nokkure leydi ka gollete fitare ma dunkire goɗɗo luɓa ma ene ka fulawaji ɓe waɗay ɗum ɓe luɓa e on tigi golla nden hitande ɗon awa joni noon si tawi o luɓimo o golli ɗon o heɓoyi o ittoyi zakkaji ɗin ɓe wiya farillaje ɗen o jonnimo kanko jon leydi ndi no dagui ka o ñaama no dagora chartiji ɗiɗi charte ara noon yo taw kanko ko e yimɓe hanaɓe jonnede zakka ɓen o jeeya selta ka ƴetta zakkaji ma ɗin jonna goɗɗo mo handa ñamugol zakka siko fima ko kanko so tawino ko yo sendutu ɗum na ella dagi joni tamo fi yo sendutu o sendita ɗon goo ɗiɗi on yo taw hara waɗa ɗum condition so wayno ha mi luɓeta ɗo kono noon farillaji ɗen ko ya addoyɗe omin jeyɗe ɗon haare dagatako ko waɗi ɗon haare na luɓugol ɗon ko luwingol o luwi ni
o luwiniri leydi ndin ko yaltata e mayri. Imam Malik kanko jaɓaɗum, luttuɓen no jaɓi ɗum goy. Kono hay jaɓɓe ɗum ɓen ɓay haray andaka woni ko kira ala majhulin, ko luwingol e hoore andaka ko jeeyi. Ɓay on tigi anda ko farillaji jelo he ɓoyta. So luwiniri mo joni ɗen farillaje, mo tanñinno farillaje ɗen nde wona e ba e 10, wono e ba e 7. nayi min ɗo ɗumannaki ko ɓay o gollali moƴƴi, ko ɗum haade o heɓa. En tout cas ɗon haray si tawi ko condition atti haray dagata ko. Amma si tawi na condition few, oyni tummi luɓima, andu ye wallitagol oya laaɗo mako no leydi ma ndi ko ya remundi ma ɗum jonnadi goɗɗo goo remowo o rema. Yalino sella luwingol ye gandi en hadisaji no ari goɗɗi go ko feeñe majji kon ko haɗugol luwingol leydi. Kono heno selli Rafi ibn Khadij hadisaji makko no ɗuuɗi, o wi meɗen jeyano e ɓurɓe jogade leyɗe Madina. Nelaɗo haɗi men taho, ɓe gari men nelaɗo haɗi men ɗo hunde hani meɗen jogii hen nafoore. Wayni Allah ala ko woni naaya luwin leydi ndin inna joni ɗum ɗo mi luwinima ɗum ɗo, yogu mum ko ya remanan ɗum ɗo, ya gollanan ɗum ɗo. Ko waɗi ɗo no ronka moƴƴude ɗo moƴƴa. Wala kulli haray ɗon hino dagi si tawi wona condition. Wa billahi tawfiq.